ناوي محمود لواندي از حشتي ودي بردا للسويدي باريسي سويد باريس ديسا سويدي مام من صالي حبتي دست من بسكاري كر دست بيكي دا من ورقر ما تشي دكش ديار بكر ما تشان باوروبا بلا ذكرن یا پیشی یا سامت بهرنگی بود چیرو که کنیم ورگرند بود پاشه از چون سویدی کوبارا زارو که ابو هیوی هیلین هوال موالی میوه در خستن مجال کاریوان کرد مفهوم در خست پشتیوی از وگریان پاریسی هشتی و پنجاه دل پاریسی بنابه میرکوت مکوبارا که میزاهی در خست اما ما تبجی یکم کوبارا میزاهی بود پشتی من ما مستهون ما مستنوجن وی بنابه ایسود کوبارک درخست باشه هنگ حوالین در دورا کردستان پرسه و وانجی بنابه زنگل کوبارک درخست و پشتیویش خود پر گلک درکتن پینا درکت و نزانم سی خرمل کردستان عراقی درکت و دوام کرد لی یکم کوبارا میزاهی او میر کتبو من پاریسی درخست لچابخانه انستیمه چاپ دکر وان علی کریمه دکرن و ادامه باشه لسر بیتر سر کوبار روزنامه هم کار کرد و من مال متسانج به هورا ما دو جیلد سر روزنامه گریا کردی ما دو كتاب درستن باش من بناوي كمبيوتر بردري من كنت تشيلو كمزاحي من كتاب نوضو شاشة درخست بناوي مالا خدي او جديد تشتم بيكانين كنت بمناو درخست نزيكي ها فرهنگك كردي سويدي ازو چار حوالندن ويلدان تان رقلو مصطفى ايدوان ودوك حوالندن نوزات حروري والرمزي كريم فرهنگك كردي سويدي كردي pardon ما آماده كر جبو سويدي کرده درباره مکتبی آماده کنم بیشتر درگو بنابه درگوشان ناسنامه مکتبی جبو لیسه کتی دا حد شته کرده هم بیشتر تاریخی جغرافیایی زمانی همونجوری و کتوات تو چی کورس انگلیسی تو فری انگلیسی تو بی تو مجبوری تاریخ انگلیسی بزنی بی با جغرافیا هم بزنی بی خورنه هم بزنی عادتی هم بزنی ماجی کتابی که واج بو لیسه حاضر کرد و بیشتر نزدیک 30 کتابی زاروکا مجلس سوئدی و گراندی کردی اویکو بنابه دیجن رندو نزانم اما وانا ورگران کرمانجی سورانی و زازکی بشه کرمانجی دا تم من جیگرتیه و سام قالك تشتي دجيان بيجن ما مستر محمود لواندي ميواني ميا وما مستر محمود لواندي اما بيجا عمري خود بر كردي و كرمانجي ده بتايبتي درباز كريا مالات هزار جاري افا اما بچكي بحثا پرورده بکنج بر کو جناب و بخور مستطیع زمان کردی جدی که بتایبتی لسویت نه لبریوی تباسا میزاهی کر پاراستنا پیون میزاهی دو کردی ده چه روشه ده ام بچه کی بحثاوی بکن دست بکده پاراستنا پیون میزاهی چه یعنی او مثلا بسدان پیون ما بحزارم پیون ما دبیجن آرگو بو نزانم چه بو مرن چون دنوا ملت ده پرزه ده نمان او ده چه روشه ده گلو ده دسته مده آرشیوی کی رنگی هیا نزوین زم موهبت بکی فولکلور برهم فولکلوری تابن لی او دما کو مچ ذکر ما بخوا ما بيتر حنكي خو بالزمان ذكر حنكي خو بيجن زم كرديان نو ذكر ام بيجن او تدي او بيبين كو دوتن ام ترين را بيجن چلو ما دو كاش كاشو با باش باشو سر حسن ام جه هوستس را چه بيجن ما دو ام بيجن جناب باسكيا بالا فر نظام تشوا سوا ما حنكي غب ذكر لي اوي دنيا فولكلور تبيجي اوي عم بيجن حنكي عامودي حنكي نظام يقو سري حنكي او انا فولكلور ده هنا ودنا جواتا من يعني هناك بنبيسم وبمن يعني دنا سانتنا بيدا يعني بمن سانتنا كده نينا فولكلور اللي اجاتو الكدري بيجي الكدري نبيجي وتشتكي ده اما اللي او فولكلور يعني فولكلور كرديه كلامي كده بربرعتي تبيجي سينجو بري مشترى زوزانا كرو ولا زر بجيره اگه وياش روبكي معنوي بر خرابه لي اما هو دور ده بر نورمال وقت طاوله كت برجعبه ما احمدي خاني بخوي يعني زواجا ستيو تاجين ده جنابكي برجيت مثال لي ديام موزين حتى نابكي تيش بكو ينزوجينه لي اما اواكي كريه جر او دم ايه مزاحيجي يعني مزاحه يا فولكلوريك اري اللي مزاحه مودرن يدير فرق تشتكي دناو يعني باشه ما مستجان نها جناب ما مستطيع زمان كرديت كوك مگو عمري خوجي جبوي ترخان كريه بالصالايه ولسري دخبتن روشا پرورده زمان كردي للسويت چوايا گلو
السويدش حبتي وشاشة بردا يعني حق هي كوز مرزارك هو بشين درس كردي حمو زمانه بو حمو زمانه لي بشتي حاجتي تامبور رسمي يعني بيجن حاجتي سيادة دبستانا مامستي وكرن جبو كردا تركا عربا قالكا تسي سال دخان تدبو مامستي كردي يا مامستي تركي يا مامستي عربي يا مامستي هرشم زمان به تيرات قلتن يعني پروديا زمان دايكي يعني جي زمان زكماكي إجار لبشتي وي تام رسمي بو انها يعني قش مامورية دولتنا نزي التخمين كم شست ماموستين كردي هنا در دورة 15,000 نابينا 15,000 يعني خندكار در المكتب دخون شاگردن اواناج سنفا يكي بقرا حتى جي كراشي بقرا هيا ليسي ليش سنفا شاشة حتى ليسي نوت تقرا او نوت تأثير دبلوم وندك و تأثيرك وقت الدبلوم بك جبوان مهمة جبو زارو كان بيجن مثلا الليسي ده جبو يونيفرسيتي مهمة ده ام بيجن يا ناوندي ده يا حي سالي ده جبو ليسي مهمة بتك بكيجان ليسي سدي صفر بيرجع دو بيجي تأثير دبلوم وندك دربيا پرواده بتر کرمانجی و سورانیه زازاکی یک دو حبن يعني اوجي وقتا مع مستيقى بتونه هورامي و بدنش خطونه ل اما بتر کرمانجیه ل جبینه ما ام کرمانج سوران ببرا جبینه چیت کن جبینه ما مستيقى بج جيكو باجاريكو از كارت كمانها بري يعني حاجتي و چارا بردا ما مستيقى كر چون پاریس دوراجي تسال انستيج ما مستيقى كر پاش از بگریم نه دیسا ما مستيقى از زمانی کردی دکم ام بجن بهبرا جبنا چدکن چه کرمانجی چه سورانی به همون مشکلی کردم میخوام بهبرا چاره سر دکن لی درس بيجومان تو بيجي نبيجي ايوان بحرف عربي اما بحرف لاتيني دم ماتريال ده ام بشكل جناي وكبن در بيبيا چه درس كردي دا يعني الفابي نشاني وان دادن ام ادبيات كرديه ام فولكلور او تشتكو جبو كردا بيوس ام وانا نشاني وان دادن تاريخ كرديه جغرافيا كرديه آلا كردستانيه ماشا من بيجن كرديه وانا قشام نشاني وان دادن جبرو يكي مثلا برنامج مزند نابينا زارو كي مالباتين كنت خاصن زارو كي بشين درس تركي يعني عربي ام جوانا يخسرت بيجن دبيجن زارو كي ما يسبي بقرن تركي برا تركي بزانب يعني بقرن ولاتي عربي او عربي بزانب ام جوانا يخسرت بيجن بزه ام درس كردي دا جغرافيا كردستاني تاريخ كردستاني آلا كردستاني ماشا كردستاني aynı bir formülü Türkçe deken. Türkçe mecburen yani vakti ders Türkiye dedi ve Türkiye bu amdin asandın ala Türkiye Türkçe kiriye Türkçe ne Arapça dedi yani işte bir normal banaj bu millete. Laukete Kureyte yani kaçata ve her feri marşa Türkab yani Arap yani ne kom diyeceksin yani bu haya normal evay. Jberi ki mesela am bejin am juana dünya zarf khubşin dersa kurdi. Dersa kurdici am bu haya amada deken. برجارة ماتريال هي كتاب هنا أم دبن لي أم بخوا عماد كان ستاندرد كما سدي حاجتي هي يعني كل ما جاكو أزد نمسن جاكو تود نمسن جاكو يستمر نمسن سدي حاجتي أم كشوا خابت نمسن فرق شيء فرق هنا تشتكو أم بيجي دكارة طبعا قال نوابع دكارة بيف بن دكارة هنا جملة نكو أم بيجن بلكي ما رجع فهمنا كأول الدربية سدي حاجتي زارو كما كشوا خابت نمسن لي كوج كرسانا رجاباتين كوج كرسانا باشوتين ما حسيت بخص نفط جانا يعني انت وين نوكبن من جري خلق خكر من البركر من زانم شكل تشتيوها يعني كنجو تشكو جلك لي ام تم بيجين وانا كش زنجيني جبو زارو كمورتك زارو جانا بس ادوجه ما مستن زانم اول شيء كرديا ما وهي تمام كرديا واجي كرديا خوجي يعني بيا بالباريزه جبو كنت او شو قوم بلا نكبه ويعني بيتر أول اللي طبعا عندك حفتي ساعتك أبو حرزار وكذي وأم وكي مو يعني أم دولة مامورية دولتين يعني دولة معاشة كده وكتابي زاروكا أو أم بخاطر كرنتان دولة بيبريوان ده سري هرزاروكا كي $12 أخي كتاب هذا هر تربينه كي الدربية بيجن سري أم جبينات كان جبينا بديو بابارا دجارة صاري دجارة بيم تشيكن روشاوان چیه روشاوی چیه دور دا يعني رخنا تي بزان ما خرج شبه يعني تي وا كل شيء كلامه ودبستاني جي هل حتى ما يبقى مدر رام ردنا ب او الولاد بيجن ما مست السنفي يكو بربسيال بوان رام ردنا روشاوي زارو كي تشاويا نتشاويا او يعني
tiştekî pir xweş ku îsa va çend sal çêbûye berê zarokê me bêtir Kurdê Anadoliyê bûn Kurmanc û yên Kurdê Kurdistana me bûn ya Kurdistana Bakur kêm yê başûr jî hebûn lê Kurmancan piçê qers bû navê Rojava hatin yê Rojava tane bi jûr dixwînin wexta tên bi dîplomayê xwe tên problema me ya alfabe û xwendin nivîsandinê radibe û yani îdioma zanin gotinê pêşiya zanin zarokên yani em behsa pincarekê dikin cana ji me baştir zanin burada problema me namîne burada çi ye em îdî girayîn ser tarîx coğrafya şairên Kurd û nizanin axir nivîskarên Kurd û em gelek yani mesela film azdıma bir filmi mezeke ser bir filmi nivîsekê binivîse yani em kitabekê romanekê didinê vê romanê bixwîne ser vê romanê were ji me re pêşkêş bike ev roman çi bû çawa bû anha matine wê noxteyê yani em bêjin vanixşam dikin gelek pêşketinek mezin e li gor perwerdeya zimanê Kurdî ya rast mamoste mesela win wan fêrî nivîsandin û axaftina zimanê Kurdî dikin gelo an dersên din jî hene ez wî matematîk û geometrî dersên din ew nas bi Swêdî ne em destan wan vaya wek em bêjin zimanê dayîkê yani derseke Kurdî ye wek tu çi dersa İngilîzî wek tu dersa Fransî ew dersê din ew de bi Swêdî ne ew mate û matematîk çi ha çi heye zarokê ku nû hatine bi zimanê Swêdî nizanibin ya Almanî nizanibin ya zimanê ku welatî nizanibin wek mamosteyê alîkar em keleka wan rûdinin saet xweş alîkariya matematîkê wî zimanî em bêjin em alîkariya wan dikin yan dikare tarîx be dikare coğrafya be her çi be em alîkariya wan dikin heta ku diçin sinifa normal fêrî Swêdî dibin yani ew dersê din ne mekteb Swêdî ye mekteb hemû Swêdî ye perwerdeya fêrkirin û axaftina zimanê kurmancî û tarîx û nîgarî û li ser vê yekê hûn bêtir edebiyat yani rojên Kurdayê me çîke cana tabii dünya jî wergere werger jî heye mecburî tekstekê Swêdî wergerên Kurdî Kurdî wergerên Swêdî û yani bêtir ew yani Belê mamoste serlêdan çawanin yani tevlîbûna Kurdên bi gelemperî diaspora jî tu dikarî şîrove bikî lê bêtir herêma ku tu lê dixebitî serlêdan çawanin zarokê Kurda tên gelo nepirin lê yani li gor nüfusê tu bikire eger em bêje 100,000 Kurd Swêdê hebe 15,000 hindike yani lê dîsa jî pir tên yani dêw bav bêtir zarokê xwe dişînin Sonra zarok naha wexta tu bifikire tu 7-8 salî bi 9 salî bi ji te re bêje falan ders serbest yani seçmeli ye yani hilbijêre tu çawa bikî tu nexwazî biçî yani telebe kişwan telebê dunyayê kişwan yani ev ders bala be ez naçim çi be naçim lê wana dêwbav alîkariya me dikin dêwbav zarokê xwe bi zanetî dibe gere te dersa Kurdî piştî ku tên piştî wî dî destê te destê mamoste dayê tu dikarî çawa wî zarokî bikişînî mesela ji dersa Kurdî hez bike yani yana dikare pir aciz bibe çiye derse dersek nexweş e dikare aciz bibe lê dê tu awakî werbikî ku ew zarok were wê dersê hez bike yani mesela dersa herî giran dersa gramerî dersa me zamîr e daçe cînavk cînavka em ê nîşanî zaroka bidin tir texta em dinivîsin ders Kurdî tarîx îro dersa me cînavk e ev zarok aciz dibin lê ez dibêjim bi Swêdî bi latîn ve pronom em tên cînavk ka kî zane cînavk çi ye ka aza te bêje cînavk çi ye dibe kî ez dibim aferin hecî cînavk kî ez ew bi xwe ji tirsa dibe mamoste kî ez ez ê van hecî cînavkin we henekek em dest pê dikin hêdî em dikevin nav gramerê û piştî wî êdî em dibêjin ez xwarim ya min xwar dîrek münaqeşe çê dibe hat 20 deqa tu vê tiştê wiha dibe tabii ev dersa herî ku me jê aciza dersa gramerê bo zaroka paşê tu teksta xwe diwanî jar di tekstê de êdî tu dibêjî mesela li vira cînavka tijeke ez dixwim min dixwim yan ez çûm min çûm çi be wana ew bi xwe tije dikin û paşê ez dibêjim ka êje bi hev re jî yani dikarin bi hev re jî li hev jî mêzekin alîkarî hev jî bikin ya na tu tenê tekstekê gramerî bide derwan yani me aciz dibe rast e lê dersê din na dersê din em bêjin tarîxa tu tarîx jî were awek tiştekî xweş dest pê dike behsa Eyyûbî em dikin behsa Rewadî em dikin Şedadî em dikin derdora Qafqasê ez dibêjim hûn zanin berê Vîking hatin vê derê Vîking hat pênsiz dijinê me revand hûn zanin zarok xwe disekine tu biya tu dikevî tarîxê ve 1700 de Vîking hatine û gelek perê me mesela yani dewra Merwaniya de em dibêjim mesela perê me
برنا و آن حال مزخانه سویدی انا مروان الکردی نظام چه الکردی تو ها دست پیدا که و پاش تکست که دیوان یا نه تو دست پیدا بیش مروانی و نظام چه جوانا نه بله باشه ما مستوی که پرورده که گلمپری لأوروپای درباره کردی پرورده تنه داین دوی گرامن یا ویدام من داویدام من تشتک فرق راز گرک باجار اوروپا و جاری گریام زاروک کردال و درجی به ترکی داخل لباکور مقبول کرد ام بیشن دار لسر سرمه ام جت ترسان زانم جت چه پروبلمین و گلک تشتان هادی ام ج کردی ج کرمانجی دور کتن لحیران لأوروپا او پروبلم جی تونیه لأوروپا نانه و هیا آوا و هیا سی آوا و هیا تندرستی و پروبلم و دوی واری داشت تونه باچ زاروکه و به ترکی یعنی دوی واری دا پیشنیاری تچنه هم تکارن چواب گلو لسويدة تنه سويدة قد زاروك تركي تنه يعني كيم اگر ديو باب كردي نظام بالمال بتركي بقى وتشتكي ده قبل ألمانيا يبره پر ألمانيا بره او ايمت قالت تأثيرها فدراسيون نجي المكر فدراسيون كردية ابو فدراسيون تشيكرن فدراسيون كردين باشور باكور همو كرد بده هاتن بها هتخش مجبور ما زمان ما يورتاق كردي بوج بكو وان عربي هي وان عربي بكوتا ما فهمنا ذكر تركيا ما او تركيا ما فهمنا كن فارسي اذا فهمنا كن مجبور زمان ما يورتاق زمان ما يهفار بو كردي وابد تسهيل حمو يعني حمو سياسة كرداج قدپی بگرج پککی بگرج پاکی بگرج نظام جو پسکی بگرج کش زمانی کشا آن توری یعنی توری کوملی کی به کردیه قط إذا توری عین تجل آلمانی نوعی الآلمانی نظام جبرچیه و یعنی تکله وانو ترکیه پر بچاویه و یانجی يعني اما او تاثيره كان مازن المكر وهل ورد دوام قط لا المانيا بروبلم پر ما مستزارو که کردا بخو ینکو باویوان ام بافپیروان کالکوان جبر وزل می رویان تایبتی سالن 8 رویان لواندرا بجيبونه روشنبیرن کردن زارو که وان لوی درجه کردی نظام لید قبل دي ساي درس كودي المانج هي درس كودي خل زارو كي هاتشينن ل وكي مغو يعني ها تشتك دي مغو تيكريا ما كردي دن كردي بارچه دن يعني بمعلباتي هي بمكتبة هي الفدراسيوني هي الكومالية هي يعني امو كردي باشور كردي روجاوي هر تمام تين بعض ابجي تاثير كلمه ذكا بري نوابو وقتها بري بيجن دما بري بيجن تركيا مجبوريات بتشابي تركارا تيكري داداني يا كومونست بارتي والا تيكري داداني وتشتكي ما ينخش ام بيجن ام بيست كرد من تركيا باطا ما كشت زمان خدوا قال ما ذكر تركي انا هاوتنا تركيتين ما قداريا ما ذكر فهم نكر يعني يجيك جيرا و بس كترجمة ذكر يعني او نقول مثلا تاوري ديني يعني ما يمجي ما مالا ماجي بخواستها ما يبوتا برازار كميش تركي فير نا بيشي زماني عول مالي كردي شخد لدربة السويدي فير من قتنا بروبلما هابشتوي تركي بزانو بعربي بزانو ببرخوشة او يام نكو ام ندجن انا كاش من روزا مبانا بين شخص ما نزانه يعني نه تنه کرد عربی جوانا فارسی جوانا ترک جوانا هر خریبه سه چهار پنج زمان نزانه ایوه تشتی پر باشه يعني بله باشه پیشنیارت چیه ما مسته نها زراوای کرمانجی لباکور دروشکی خراب ده جوانین کنو دنفسینن ها جوانین کنو لباکور از گلک شوان جوانان دناسم گلک زیرکن و دخوازن ما مستتیا زمان کردی بکن ایدی دچن سازی و دزگیان بگلن پری 5 سال جناب تدویواری ده خباتاند که پیشنیاری تج جوانان را چیه يعني كو بخوز ما مستتيب بخوز ما مستتيب بكن بنفسين دواري كردي ده كارو بارام بكن بلا چه بكن هات بين برا يعني برعين إشكنجة الزلمة خو بكن برا بنفس يعني بيجو برا بكاجي نكاجي دبي شيء ده برا هي تناجي يعني ما قش ما كاري تند كل باش ما كردي دنفسان باش تصادف بو مستجيش مرا للتربية ما مستيان هو قالك بحزارة هو مهنة تنفيسن يعني بيكاري دكن بركي مالي برشيناجي دكن يعني هذا مربك ها دور داجي ترسا مربا تنا فلان كاس قالوا كرديام تير دكا يا تير ناكا بعد بتشاود بنفيسه مربي دي بيشتا شو دي واگر بكن بملتي او خلاص يا نازم انا ما براستي بكتبه يعني نبر سكرات بيجي نيزي سكراتيه يعني هذا يعني اول دربي بيا براقش تشيكي نترسن يعني كل ما جاهم زعيفة قالوا قاعدة وهاي نظام فلان كاس وهذا بيجن فلان كاس وهذا بيجن أب زحمة الجور ونازل شوابكم
کرمانچه کسی مزاک به کرمانچه خو بنویسه هدی تو ببینید تو بخاطر کرمانچه خو بگری اما غلط از راست ما غلط از راست بکن یا نه تو بخاطر بجی از مینا گرز مینا فلان کسو بنویسم از گرم مینا شیرکو بیکس مینا احمد حسینی مینا نزار محمد خانی مینا ملاجری بنویسم قد نکبی خیالی تو بخوای هدی بنویسی تو بخوای تو هات من نقطه خود هات من به نقطه يعني او دو ازبون نبيسكالا او وان بيجما للدرب بيا ايدن شو يعني يعني بزماني يعني بوكو ملتي خلاص قد دسوان ده يشترى بيش يعني انا بينزارو كي من هنا قال كودين زان بابا بيجيم شو اوجي شو ام دو ازوج اللي كتاني ما يعني تشتكنا ما بشتي من يدي جنراسيون تركيا تركيجي تبعت نتين تركي سويدي انجليزي جي ام يقول نقطه كل بيجي وقال كي ما يجي كردبو ولا بيركا ما يجي كردبو يعني من دولة كردية كي من ريبورتاج بكشكا كده كشكا سروكا كي كردابو نا شهيد كتير يعني بلا ريبورتاج كر بالزمانة نه بالزمانة كردي نزاني بو مو دخوازة داوتشي وزهي بدار مهون كرد بسر كبن او بو نگو جبو ما هون كرد شوية عاصمي لبويا زارو كوي تام چونه بيجن چونه قسم نكو خرابونا يعني نكردني دي ليه جاره بيجي قال كلمة كرد يعني أمي وهابن إجا أبجين نعم أمي تكلم الروشة السريانية ما أنا يعني السريان زمان السرياني وقت كده زمان إنجليزي بقول بيد هرمي نامين حمو ملتها بالسرياني كده شاندن غربي شاندن بيزانسي شاندن روماي السرياني أنا نما يعني نكمل ويا حالي شما يعني مثلا نكون بيجي تدين بس تاريخ أخو بدنا مدينتك مزمون نوايش يعني تدسات قريب بحالي ونميني ستونا ملتان يا سركه كوان سربيا ده هلا زمانه نو سما مستمر بمجي زمانه تمام يعني انا تو بيجن قالك جين كردستاني قالك باجاني كردستاني خلق دبيجين يعني ام كردن بالتركي بعربي بچوي دبي ام كردن درام سياستا كردادن ل داوي زمان يا كتر نقاطيله çünkü تيوار نقطه كود كون بيجن يا ازنا يعني او كلامين يقرج داغي كلامين زين وسترانين مين بري يعني ملاي جزيري يان احمد حسيني يان بيجن البس خندرا كلامو يعني اذا وقت قداي دكم زوقه كدكم وقت تاب زوقه كيرت دبيت وقت تدبي ملت يعني درب بيات تجي ملت كتم بغير نزي بي ملت يعني هذا بيجم او يعني بزمان زحمتها ما مستمر تابا